support our players and also support Mateus. He wanted to score the penalty, unfortunately he missed the penalty. I think according with our situation that for this match cannot play 9 players. I think we make a good game. We create many opportunities. We score more than 1 goal, as you see. 2 goals disallowed. 1, I think, was offside, maybe. But this, if the referee disallow this goal, it's very difficult. It's very difficult. This goal must be goal, and I just see these things happen this season against PC Makassar. It's true that we have 5, 6 big opportunities, and if we score one of these opportunities and also the penalty that we miss, the result of the game was winning. Opponent team have 2 chances, the goal and 1 on the second half, and that's it. We have more possession ball. I think we make a good game according with our situation. A fantastic game, good attitude from our players, but we missed the penalty, we missed some chances, but these, come on, don't, the people here don't respect us. I don't see nobody make a disallow the goal for this, and if you disallow the goal for this, how can you after number 6 make this t-shirt for Uran? I don't want to speak. This, you are missing the respect. Please respect us. Saya kira kalau kita bicarakan soal situasi kita sekarang, yang mana kita tidak bisa memainkan sampai 9 pemain kita, saya kira kita memberikan performa yang bagus di pertandingan ini, melakukan pertandingan yang baik, kita membuat banyak peluang, banyak opportunities, kita mencetak lebih dari 1 gol, yang satunya offside dan 1 kita cetak, dan yang satunya lagi dianulir oleh wasit. Dan kalau misalnya seperti yang ditunjukkan di video ini, kalau memang wasit menganulir gol kita seperti ini, kenapa di momen pada saat nomor 6 menarik baju dari pemain kita itu bukan pelanggaran / penalti? Dan ini hanya terjadi musim ini untuk PSM Makassar, dan kita seperti mereka seperti kehilangan respect terhadap kita, dan kita menciptakan 5-6 peluang yang bagus, dan kalau kita bisa mencetak lebih dari 1 dari beberapa peluang bagus ini, saya kira hasilnya adalah hasil bagus. Lawan hanya mencetak 2 peluang, saya kira pemain-pemain memberikan attitude yang bagus di permainan ini. Kalau menurut saya, kami sudah bekerja keras untuk menang, dan ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya kurang pas. Kami punya peluang, tapi memang dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Kami akan kembali bekerja keras untuk pertandingan selanjutnya. Say to our supporters, please support our players and also support Mateus. He wanted to score the penalty, unfortunately he missed the penalty. Can miss him, can miss Uran, can miss another. Uran also already missed a penalty this season. So it's important that we support our players when they score goals, when they make assists, but also when they make these mistakes, because just make a mistake, who score? Who's inside of the pitch, So please support our team. We have many young players. It's important that our supporters support the boys.
And don't forget, we are the travel team. And the players need your support. Terima kasih. Mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada supporter kita. Saya mau supporter kita memberikan dukungan kepada pemain-pemain kita dan juga kepada Mateus. Dia ingin mencetak gol, namun dia melewatkan peluang tersebut. Siapapun bisa gagal dalam penalti. Mateus bisa gagal, Yuran bisa gagal, siapapun bisa gagal. Namun saya berharap sekali pada supporter-supporter untuk tetap mendukung pemain-pemain kita, mendukung pemain kita pada saat mencetak gol, mendukung pemain kita pada saat kita melakukan kesalahan. Karena ini sangat penting. Dukungan kalian dalam situasi apapun penting bagi pemain-pemain. Belum lagi kita mempunyai pemain muda, tim yang muda, dan kita selalu melakukan perjalanan. Kelelahan yang sangat tinggi bagi kita. Tolong support pemain-pemain kita. Baik, seperti itu. Tidak ada pertanyaan dari rekan ini. Kita cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.